No te taenga mai o te Matekarauna ki Rotorua, huri ai te ao o Rotorua. Ko ia tētahi o ngā taone matua, taone rongonui mo te whakatairanga i te ao i ngā taonga hoki a te Māori. Engari, hei tā te pūrongo a te Okiwa McLean, e mihi ana te iwi kāinga i te taunga atu o tētahi hōtaka pauaka whakaata nui te tahua. Ki wainga nui i a rātau tā te mea e whai pūkenga hau ana te iwi kāinga e whakatairanga hoki ana ngā rawe o ngā mahi pauaka whakaata atu i ngā rohe. He hui ngā tāngata, he hui ngā hirahira. Ko te mea nui, he pakiwaitara Māori, mai Māori, mō Māori, me te ao whānui hoki. Kua tau ngā rekereke o ngā whakaringa me ngā whakawaiwai o te whakāturanga hōue ki anei ko Vegas ki Rotorua. Ki konei whakaahua tia ai ngā wāhanga e ono, i ngā wiki tuanga huru haere ake nei. It's the story of a young guy who is brought into leadership too young, but his desire is to rid his community of methamphetamine, and he discovers through the course of our series that he can't do it on his own. Ko te taimiripi tētahi ngārara e horapa haere ana i ngā hapori Māori. Ko te whakapaki waitara i ona kōrero, e mārama ai te hunga mātakitaki. E hoa, ki te kore mātau e kōrero i tērā ahuatanga, ka ora tonu tērā ahuatanga. No reira mā te kōrero pia, ka puta mai te hiahia e tahi ki te kōrero i e rā ahuatanga gai roto i a rātau. He waikanaetanga i waenga i a Greenstone TV, Steambox, Film Bay of Plenty me e tahi atu. Me te aha he piki ngā wairua mō te taone o Rotorua. I te kaha karawhiua ona, e te mate uru tā. It's lifted our spirits, but the creative heart is always here in Te Arawa. So the creatives with the animators, the storytellers, goes back a long, long way, and all we're doing now is bringing it together. Ko tahi rau toru te kau ngā tāngata kua whiwhimahi i tēnei kaupapa, mai te hunga pukenga ki ngā mahi whakaari tairawa ki te hunga epi koko ana. Ka mutu ko te mea miharo katoa, he uri rātau, o te arawa waka. I think it's a great stepping stone for Te Arawa, especially Rotorua, and because we are one of the cultural hubs in New Zealand, I guess, so it's great to see that the film industry is recognising that. Hei tā Leach, aha kua kei muri ia i te kāmera, he whai wāhitanga nui tō te hunga, kai pueru. It brings out a bit more of the character and it helps the story come to life, I think. So that's something that I really love about the clothing, costume, wardrobe department, because we get to shape that character into who they are on the outside. Kei te hari ko te ngākau, ko timata. Kahi mata ngā mahi hopu whakāhua, hei te rātapu, te Okiwa McLean, te karere.